Nako ke bang motho a sa magadi kgang tsa BTV News tsa Setswana ka tlhamallo go tsa toropokgolo Gaborone a re lebepele ditlhogo. Motshwarela tautona ndaba gaolathe a gwetla ba etedipele ba Afrika go shahatsa tsamaiso puso tsa bone. Kompone ya banana ya Business Coffee Table e itebaganya le go tswa ka methale ya go fedisa kgokgontsho ya bong. Setlhopha sa Gaborone United se simolola kgaisano ya CAF Championships League mo kgweding e tlang kwa Egypt. Motagaiso dumela nna ke one ra banteng ka la katšhane ke go re tseng dikgang tse sentle moyeng o di ralana ka puo ya diatla hela Edwin Mashakgo motlale re tsa metshameko a re di simolleha. Motshwarela tautona ndaba gaolathe a re gore makana a itebagantseng le merero ya tsa puso ya batho ka batho a ntshe maduo ba etedipele ba mahatshe a kgaolo ya Afrika ba tshwanetse ba shahatsa tsamaiso puso tsa bone ka go neela beng ga dithata tsa go nna le seabe go aga puso ga mmogo le go dira gore boikarabelo e nne selo modiro mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi. E re a bua kwa phuthegong ya ntlha ya Gaborone Democracy Lab mo tsatsing la gompieno gaolathe a re gore mahatshe a Afrika a busetsa serodumo le go sireletsa puso ya batho ka batho ba tshwanetse ba amogela go dira ditlhabololo ka mekgwa e mešwa le go nyalanya ka ha puso ya batho ka batho le ditlhabololo di tsamaelanang ka teng. Our citizens are asking even harder questions now. They ask, what is the meaning of democracy if it cannot put food on the table? They ask, what is the use of freedom if it cannot deliver fairness and opportunity? And we must answer. I recall the words of the Pan-African scholar Ken Opalo, who once said, "You cannot eat democracy." It is a sobering truth, not a rejection of democracy, but a plea to make it work. If our institutions are to deliver, they must first transform. We must reimagine governance so that citizens are co-creators and not spectators. Accountability is the norm and not the exception. That digital tools expand access and not control. That public service becomes a calling and not a career. That integrity and transparency are not slogans, but the everyday culture of leadership. This is what it means to make democracy fit for purpose in the 21st century. We cannot defend democracy with nostalgia. We must defend it with innovation. Africa's democratic renewal will not come from imported blueprints. It will come from the wisdom of our own experience, from the heartbeat of our own people. We have lessons to learn, yes, but we also have lessons to offer. A kompone ya banana ya Business Coffee Table le tse dirisana natso di di tshwere moletlo wa boot camp ono itebagantse le go tswa ka methale ya go hedisa kgokgontsho ya bong le tiriso botlhatswa ya ditagi ke banana. Tiro e ne tshwere kwa toropo ya Slebe-Phikwe ka la Matlhatso a rutlwa karabo molusi ka pego eo. Setswana se se reng ngwana ke wa morafe se supagetse ka matlhatso kwa thulaganyong ya Business Coffee Table e ka yone go neng go amoganwa maele a botshelo le mabaka a rotloetsang boitsholo jo bo maswe mo setšhabeng go kopanya bana ka tsela e go beile mo pontsheng mekgwa e botoka ya kgodiso ya bana segolobogolo wa go aga setho sa bone ka lorato thuto le kemonokeng ya morafe o harologana le wa go ba tlamela fela ka dijo go ba apesa le go ba neela bonno. We are from a social background e sireletsang ngwana tlhaloganyo yaanong re ba bola ka ha re tshelang ka teng rona a re ska ra sedisa bana dithini tsa bojalwa ko dibareng bana ba the initiated gone ko a go ye wena motsadi o ye go sela dithini o di rekise o supporte ngwana. That is who we are. Manakong e ntsi bana ba nna le nako ya bone ba le nosi
ra le batsadi ba re phataphatelelang kwa le kwa ga go tshwarege go a tshwarega go a lesega bana they are exposed to tse dingwe tse e leng gore le rona re le batsadi uthele di resita mme ha re ba tisetsegana ke na le tumelo gore bao ba ile go ithuta dilo tse e leng gore re le batsadi re palelwa ke go di ba ruta ka nako e e rileng a re kgaoleleng bana nako e ba e nnang le yone on social media dilo tse dingwe bana ba di tsaya mo bo TikTok. There's a lot go it's so unfiltered. Go tsosolosa mowa wa setho ke tsela nngwe e ka busetsang kagiso le go aga tšhaba e sireletsegileng e tshwaragane ebile e itse molemo le bosula. Re ruta bana hela ka dilo tsa botshelo gore ngwana o tshwanetse gore a itse gore botshelo bo kgona go nna yang ebile botshelo bo kgona gore bo se ke bonnne jang. Re ruta bana ka dikgang tsa maitseo. Re dira mo go bidiwang ka Setswana gote lore lo jwa lo salemetsi. We are laying a foundation mo matshelong a bone gore ka moso le ha kopana le dikgwetho tse e leng gore di mo fosa kana di mo tsenya mo khoneng ya gore a hela dirisitse dinotagi kana a tsere ditagi a ba kgona gore a itshwarelele kana re ba ka nyatsa gore ka moso e be re nna le baetele dipele ba e leng gore ba na le maikarabelo mme re ka kgona seo ha re simolotse le bone ba le kotase ba le mo dingwageng tsoletse. Mogopolo wa bootcamp wa ga bana go tswa ko bonyenyaneng jwa bone ka go ba tsenya mo metshamekong e ba rutang ka ditsela tsa go rarabolola kgotlang go itlotla go nna le botho le kutlo le botlhoko tse di ka thusang go hedisa dikgwetlho tsa boitshwaro bo bo sa letlelesegeng mo setšhabeng. This camp taught me one thing. Kgotla hane go nthutile selo se le sengwe fela go nna le ditoro tse di tona le bopelokgale ke maitemogelo a mantle fela thata ka gore re tsile go nna batsadi fa re gola. I feel very relieved and happy. Ke ikutlwa ke phuthulogile ebile ke itumetse. Balekane ba me le kgaphe mo ditaging go tshwara ba bangwe ka tsela e sa siamang le kgokgontsho ya bong. Gender-based violence. Jaaka lenaneo le la go kopanya bana le tsile bokhutlong jaanong go simologa mosepele wa gore bana ba batsadi le bana le seabe ka go farologana ba ye go tsweledisa letsholo go aga tšhaba e nang le boitsholo le mekgwa e amogelesegang. Karabo Molosi, BTV News, Selebi Phikwe. Bani ba motse wa Sekondomboro kwa kgaolong ya Okavango East ba ngwarega ka go tlhoka ditirelo tsa botlhokwa ba ka ya ha go tlhoka lehatshe la bonno go di goga ka pele mo matshwenyegong a bone baagi ba supila matshwenyego a bone kwa petegong ya kgotla e ne tshwerwe ke mothusatona wa lephata la dikgaolo le ngwao Ignatius Moswane a rutla Tiny Tshukudu ka pego. Kutlo botlhoko le boitlhobogo di golela pele mo baneng ba Sekondomboro ba ba rentsholofelo ya go nna le ditsha tsa bonno jaanong ya nyelela ka jaana ka bo ya ditsha e tsaya lobaka le tlhoko la ditsha tsa bonno le dira gore dithabololo mo motseng di nne bonya ka jaana bontsi jwa banni ba sa kgone go aga matlo a senna la ruri kana go simolola dikgwebo ba sena bonno jo e leng jwa bone. Gone ha mo motseng wa Sekondomboro la bohelo go abiwa ditsha tsa bonno ke ka 2012 ra belwa ditsha tsa bonno mo motseng wa rona yaanong lone lenaneo le la tshekatsheko ya lehatshile rona re le motse wa Sekondomboro le re beile ka ha mose ga re na ditsha tsa bonno ebile mo e leng gore go re thaetsa le one manane wa e leng gore puso ya antsha monane mongwe le mongwe hela wa monkanami nna yo ke emeng gone ga go na opo wa rona gone ga yo na le setsha tsa bonno re nna mo ditsheng tsa batsadi. Fa ba araba ba tsana phuthego e ba eteledipele ba re ba lemogile bothata jo mme ba buisana le maphata a maleba a puso go batla lefatshe la go atolosa motse. Jaaka le bona ne re ala mo go te National Development Plan mela yotlhe ya go changiwa ka gore National Development Plan re itsetetse tema ta utuna urile dilo di le dintsi within 2 years e be di harologane le nako ya gompieno ha re ka kra palwa ke go abala ha tshele le teng go re be go tsa 15 years go emetse go abiwa ga ha tshele le teng go emetse gore yo mongwe a ta torowe nya ba gaetso a motorowi a torowe ka nako e le kana ba hetse tiro ya go torowa ayo approvang ana le authority ya go approve a itse re mo Sekondomboro ga ba ka ke ba ema another 2 years ga gona ope minister wa ke sa bua le ene ka matshwenyego a lona kana mathata a lona a la re isitse ya but mikele boge gore a bele a hele tona yo le etetse mo tsatsela go mpieko go le ena ya go nthusa ga tsena go parlamente
e re ke ntsha lentswe ka matshwenye gona hape ke re ha tsa godimo le ena ba ema godimo a hotela godimo ha teng gore ngwe re thusiwe batsadi bane. Mo nakong eno banni ba Sekondomboro ba letetse ka tsholofelo ya gore tsotlhe tse ba di kopile mo phuthegong ya kgotla di tla diragala ka bonako mme ba fiwe ditsha tsa bonno. Thaini Tshukudu, BTV News, Sekondomboro. Go botlhokwa gore kokomane e tswang ko tlase e godisetswe mo dithutong tsa ditebagantseng le mogama wa temothuo ka ile peeletso ya senalaruri. Seo se tlhalositswe ke dibui ka go harologana kwa moletlong wa letsatsi la balemi le balemi barui le neng le rulagantswe ke madirelo a Tholo Holdings ka mahelo a beke. Morago ga dingwaga tse di 23 Tholo Holdings ipelela katlego ya kgolo ya madirelo a bone a itebagantseng thata le temothuo mo sebakeng seno e leng konokono mo go thuseng lefatshe leno go itirela le go itshetsa ka dijo tse di lekaneng. Temothuo e tlhalosiwa ha ile mokwatla mo go tsholetseng itsholelo ya lehatshe ga mmogo le go tokahatsa matshelo a batho. Ka jalo go beeletsa mo mogameng wa temothuo ke selo se se rotloediwang segolo jang mo dinakong tse tsa gompieno tse lehatshe leno le kokonetsweng ke kwelotlase ya mmaraka wa theko ya ditemane. Le fa go ntse jalo ba madirelo a Tholo Holdings ba na le tumelo e tletseng ya gore kokwano ya makalana ka go harologana mo mogameng wa temothuo e botlhokwa ka jana e bana sebaka sa go arogana dikitso le maele a ka thusang go tswedisa maitlamo a go godisa mogama o mono gae. The kids must be encouraged to get into agriculture because we know that this thing is not only so say long it's a short-term basis. It's a lifetime skill. Whatever happens in your life, you will use agriculture. We eat on a daily basis. We have medication on a daily basis. We use processing on a daily basis. We build on a daily basis. And agriculture is involved in all of those industries. So no matter what happens, what I would do is into agriculture at a young age so that their future is bright. My grandma gave me some chickens, so I started with those ones. And I guess it just went from there. I bred with those ones and then I sold some and then I bought from other people and so on and some at her again and I think it just went on and now I have my own that I bred myself. So and I think you also need to enjoy it, what you do. When we started in 2001, we started on the ruminant side. And as we grew, we went into the poultry and later on we went into the piggery. So we're trying to do a one-stop shop. And I must say that the farmers, are really quite happy about the Tholo products, the quality in these products. Whatever you are looking for is what you would find here. Ka mahela beke hitileng makgolokgolo a batho ba ne ba tsaya karolo mo motsamaong wa ngwaga le ngwaga wa Tsodilo Challenge Walk. Ba tsaya karolo ba ne ba tsamaya mo ditselaneng tsa dithaba tse di itsegeng tsa Tsodilo, lefelo le le mo lenaneong la UNESCO la mafelo a botlhokwa a itsegeng ka bontle jwa one le ditshwantsho tsa bogologolo. Mmakgodumo wa lephata la tikologo le bojanala bo atametse modukanele yone nga eteletse pele motsamao o rotloeditse ba tsaya karolo gore ba ska ba tsamaela go nonotsha mmele hela mme ba direle le go rotloetsa bojanala jwa tikologo le botshelo jo bo itekanetseng. Mo konyeleng gore ke bonthabongwe ke go re kgobokanyetse ba Tsodilo Trust madi mme go nthabongwe ke go bontsha Botswana go bontsha botlhe ba rena le ba ba eletsang go bona gore re na le mahelo a mante a na ditso a ile gore ke mahelo a ile gore re tsa gore ba bone ke nngwe ya tse ya bojanala ile gore re godisa bojanala ja rona re ra gore batho ba itse gore bojanala a se go ya go bona diphologolo hela ke le gape ke go bona mahelo a tholego ke go bona mahelo a ile gore a mante thata ile gore re ile tsa gore ba tsona ba bone re ile tsa gore ba ga rona le ba tswang ko ntle ba tle go bona yaanong kana nngwe tiro ya rona le ba lephata la museums ke gone gore re tshwanetse gore re mo ke bajanala ba etele mahelo a rona mme go sa ntla ke supe gore tiro kgolo ke gone gore ra somarele ka gore a tshwere ngwao ye ntsi ya Batswana mme ano ka jalo nngwe ya tsone mo tshwanetse gore
go tswele mosola ke gone gore go nne le bojanala re go ke bojanala ba tle kono ke dipalo tse dintsi bogolo jang le bile le bone Batswana ka bone ka gore tota mahelo a ke a rena le Batswana. Moletlo wa ngwaga le ngwaga wa go lemoga le go supa ngwao ya bangwaketse wa Mmakgodumo o tlhalosiwa fa monongwaga o kgonne go ngoka matshwititshwiti a barati ba ngwao go tla go keteka ka mmino bodiragatsi dino le dijo tsa Setswana. Moletlo ono o tshwerwe ka tlase ga setlhogo se se reng ngwao lore seikokotlelo o tlhalosiwa fa e le sekao sa go sireletsa ngwao go itsa gore e nyelele ebile e na le bokgoni ba go ka hetla letseno ga mmogo le diphatla tsa mebereko go godisa mogama wa bojanala. Se se tlhalositswe ke mothusa mookamela lephata la botsamaisi jwa makgotla a Setswana Tumelo Seboko a ga bula semmuso moletlo o kwa kanye ka la matlhatso. Go itlhela toro ya me e kgonega. Toro ya me ke go bona Mmakgodumo a trateletswe. Toro ya me ke go bona re tsentse diphologolo mo Mmakgodumo mo e le a tourist attraction. Ke yone toro ya me. Gone this cultural event e re e tshwarang ngwaga le ngwaga e siame, I appreciate it, but tota Mmakgodumo o tlhoka go tlhabololwa. Ga re baakantse lefelo le bereka sentle mme ebile re le neela the private sector kana bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi gore ba le tsamaisa ba tla fetlha ditiro. Bana ba motse o ba le lesome kana palo tse di rileng ba ka tla go bereka kwa mo ba tsenya diatla. Re tshwanetse gore re dire ka natla go sireletsa le go somarela tikologo mme tse tsotlhe di ka direga ga re ka tshwaragana rotlhe ka go rotloediwa ka madi le diatla go hetola ka ga tokagalo tebego ya dithoto tsa rona e ntseng ka teng. Mokgatlho wa Botswana Council for the Disabled o beile monwana tumalano tsa go lwela ditshwanelo tsa bana le bogole kwa mmerekong ka kemonokeng ya mokgatlho wa babereki wa Trainers and Allied Workers Union. Bobedi jo bo tla itebaganya le go emela bana le bogole mo ditshekong tsa kwa tirong le go netefatsa gore ga ba rontshiwe ditshwanelo tsa bone mo go sepe. Ba tla tshwara thutopuisano le bahiri le setšhaba ka dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole. Maikelo magolo a Botswana Council for the Disabled ke go diragatsa molao wa Botswana Disability Act go o kgatlhanong le kgatako ya ditshwanelo tsa bana le bogole. As an individual company, what are you doing to make sure that your workforce, at some point you'll be having maybe 3%, maybe 4%, maybe 7% of your workforce as individuals with disabilities? So we are being deliberate to say, how do we navigate this space through this partnership? So that when we talk about policy influence, how are we going to be deliberate in terms of coming up with policy papers that are going to challenge from the Ministry of Labor to any other party or stakeholder in that area to say, how are we going to improve on this? So this is mainly about policy work. And there are other items that few individuals with disabilities who are in employment in the private sector, most of them are not unionized. To BCD and TAU, be rest assured that your efforts are not in vain. You are traversing uncharted waters, but your perseverance shall stand the test of time. This partnership is expectedly to hit the ground running as it is faced with simmering challenges, some instigated in hostile work environments. The mainstream laws and other strategic measures
as we may have noticed, lacks deliberate interventions geared towards protecting and facilitating persons with disabilities at the workplace. ha re tlhole masamaga tsa sele go ya ka maduo a rurifaditsweng a ntshitsweng ke lekgotla le ikemetseng le le tsamaisang ditlhopho kwa lefatsheng la Ivory Coast. Tautona Alasane Ouattara ke ene mofenyi wa ditlhopho tsa botautona tsa lefatshe leo. Lekgotla la ditlhopho le letse le itsisitse gore moeteledipele yo dingwaga tse di 32 o gapile paka ya bone ka palo ya batlhophi ba le 89.77% ya ditlhopho tseo. Batho ba ka nna dikadike tse di robang bongwe ba Ivory Coast ba ne ba latlhela talama ka la matlhatso mo ditlhophong tse di neng di sa akaretse bontlhopheng bangwe ba kganetso e leng tautona wa pele Laurent Gbagbo yo tlhokileng go tsenela phadisano e ka mabaka go bo a ne a bona molato wa bosenyi le Jeanne Thiam ene ona a ilediwa go ka gaisana la botautona ka go boa tsere boagedi kwa lefatsheng la fora. Mme metswedi ya dikgang ka go farologana e supa ha bontlhopheng ba le bane ba ba setseng ba ne ba tlhaeditswe matlho hela thata ka bane ba sena tatedi e kalo ga mmogo le dithuso tsa madi mo ipapatsong. Mme ka gore yalo ke garela tseo ke di tshwereng ka kwano ke sutetse Edwin Mashakgomo go go leretsetsa metshameko. Tswela boikanya rona. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothwetso tla tšiphutulotse diphukaletse iphaelela madume go lona ka lerato mo tsatsing la bobedi kgwedi ya diphalane e le 2022 se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata re dilo masorota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsone tsa rena. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa Gaborone United se lebile go ya go phapasetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa kgaisanong ya CAF Champions League mo kgweding e tlang. The Reds ba letse ba wetse mo Group B mo kgogong e neng e tshwere ko Egypt kwa ba golagantsweng le TP Mazembe ya DRC, ASEC Mimosa le JKT Queens. Kgogo ya kgaisano eo e ne e tshegeditswe kwa ofising tsa CAF ko Cairo, Egypt, kwa go neng go na le ditlhopha di le borobabopedi tse di mašetla go tswa mo kgaolong ya Aforika. Gaborone United e iponetseng phatlha koo e le lwantlha mo ditsong ba sena go kuka sejana sa COSAFA ba tla simolola kgaisano mo Group B kgatlhanong le bomme ba ko Tanzania ba setlhopha sa JKT Queens mo kgweding e tlang e le borobabongwe. Malatsi a mararo moragonyana ga foo GU e tla kopana le basireletsi ba sejana TP Mazembe pele ba digela metshameko ya ditlhotshwana kgatlhanong le ASEC Mimosas ya ko Ivory Coast kgwedi ya Ngwanatsele 15. We went to play in Johannesburg where we played UJ where we won 3-2 and then we played against Sundowns where we drew 1-1. In the preparation ya tsona di games tsa CAF. It's a good exposure for the girls to go and try to see, to try to learn, try to get experience of playing international games. Remember it just Kirna team and go CAF. So the experience that era go etsa ya go tsona banyana ba in terms of when they play for the national team because experience I think e botlhokwa thata. Mo Group A Benghae e bile le bo mampudi ba ko Egypt FC Masa ba golagantswe le ASFR go tswa Morocco, bo mampudi ba Wafu A Zone USFAS Bamako ya kwa lefatsheng la Mali le 15 di Agosto di ko Nibe ya Equatorial Guinea. Khaisano e tsana mo ngwageng wa botlhano e tla tshamekelwa kwa mabaleng a mapedi kwa Egypt a Suez Canal le Right to Dream mo kgweding e tlang e le morobabopedi go fitlha le 21. Mofenyi wa khaisano ya monongwaga o tla ikgapela $600,000 kgotsa 8 million pula fa o latlhegetswe makgaolakgang a tla iponela $400,000. Pa Kosterek, PTV Sport.
Le kgotla la Botswana Softball Association le ne le tshegeditse metshameko ya botsalano ya setlhopha sa setšhaba sa borre ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 23 ka matlhatso kwa National Diamond Center jaaka setlhopha seo se ithokoletsa go ya go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa go ipatla phatlha kwa sejaneng sa lefatshe tše gore World Africa Qualifiers Championships kwa Nairobi, Kenya. Setlhopha seo se tla emelela mono Ngwanatsele a le 23 go leba kwa Nairobi kwa se tla phadisetsang le mafatshe a le 4 a le one a ipatlang phatlha kwa sejaneng sa lefatshe se se tla tshwarelwang kwa Colombia ngwaga o tlang. Tshegofatso Malepa o lepalepane le pego e. Mo ditsong tsa BSA e tla bolela ntlha lefatshe leno le romela setlhopha kwa dikgaisanong tsa mofuta o selo se mookamedi wa setlhopha se Lapologang ke Thoilwe a supileng le katlego e kgolo mo lefatsheng leno. O tshwaetsa gape ka gore setlhopha se tla tswela se ithokoletsa dikgaisano tse. Mo nakong ya gompieno go confirmile mahatshe a le 5 gore a tla ba compete jalo ko Nairobi. Mahatshe ao ke Botswana, ke South Africa, ke Kenya, ke Uganda le Tanzania. So gore be re gorogile ko Nairobi ke rona hala re le mahatshe re ikwadisang ya lo re confirma gore re tla be re le teng go gaisanela slote sone seo sa gore ke mang yo emelang Africa ke mang yo sa emeleng Africa gone go di World Series tsa lehatshe. Competition e teng e tough, e stiff. Countries have been preparing. Mele nna ke a dumela gore le rona re ipeile mo maemong a mantle tota. Re preparile team ya rona. Re a tshepa gore se re se dirileng se tla re gore sa teng ko Colombia. Mokatisi wa setlhopha Tony Moyo a re basimane ba gagwe mo nakong eno ba tsaya ditaelo sentle mme ka fa seemo se ntseng ka teng o solofela fa setlhopha sa gagwe se tla ya go dira sentle kwa dikgaisanong tseo. Dilo tsa rona di tsamaya sentle and we just played a friendly game so far. Dilo tsa rona di tsamaya sentle re sa tswa go tshameka motshameko wa botsalano mme basimane ba tsaya ditaelo sentle le go emelana le seemo sepe se se kgatlhagogang mo motshamekong. Solofelo e nna le go godimo mme mo nakong ya gompieno se re lekang go sa arogana le basimane ke gore ba tie mo tlhaloganyong gore ba fenye le fa ba le go tlase ga kgatelelo. Tough to be able to win in mostly pressure situations. Mongwe wa batshameki ba setlhopha se Phemelo Gowe o ka ile fa batshameki ka ene ba na le tumelo e ntsi ya gore ba tla dira sentle kwa gaisanong eo le ntse bontsi jo bo santse bo leka go toelana le bokatisi jo bošwa. I'm definitely ready. Re ipapanne sentle ebile re ya go tsaya kgaisano e ka tlhoafalo le maikemisetso a go fetela ko pele. Next level. Setlhopha se sa Botswana se ne sa tshameka metshameko e le meraro ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tsa Panthers, Vikings le BDF9. Kgaisano eo ya World Africa Qualifiers Championships e tla simolola Ngwanatsele a le 25 mme tla wela kgwedi eo e le 30. Setlhopha se se tla bontsha gaisitse ko kgaisanong e se tla nna le sebaka sa go ya go emela Africa kwa sejaneng sa lefatshe kana World Baseball Championships ngwaga o tlang kwa lefatsheng la Colombia. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motho re sa go letlo le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe ribe khutlo gonefa tšele bogejalo kgaitsedi ke sentle moe o neng a diranola sentle bontle ka puo ye di atla tšimaša kgomo tše tswa thobeng tšele phepa o ne ra banthekela ka tšhane o tla be a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect. Kgomo mogala tshwara ka thata e se re go utlwa sebodu wa kgaoga tswela o tsentse marapo dinameng o bereke ka bonatla bono kopila le botswerere tšele rata lotlhe bokalatše modimotšong. The Ministry of Local Government, therefore, is about the people. Rareke Ministry Waba Tupeli. The story of our nation has always been the story of our people, a story of resilience, of